Aigle du Congo iyo ngone ikipe imeze ite? Aigle du Congo ni ikipe nshyashya ariko y'abantu vorishe bafite amafaranga y'abakire kuko abundi mu buryo buri politike bayishinze mu rwego rwo kugira ngo barwanye tugusa amazembe. Habayemo impamvu za politike. Urabizi ko mu mpamvu za politike Moise Katumbi bamushinjaga gukorana n'u Rwanda. Atumvikana Tshisekedi. Noneho baka Tshisekedi akoresha uwahoze ari mujyanama we, ni umugabo ufite amafaranga menshi cyane uzwi. Tari Vital Kamere. Oya, yitwa Vidie Chimanga Chipanda. Umukire cyane hariya ukora mu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro. Akora ekipe mu mwaka wa 2023 2025 bakora amaguye kuko Mazembe yari yatwaye igikombe bayikuraho amanota 6 bavuga ko hari abakinnyi yakoresheje bakinnyi badafite lisansi kandi bari bafite lisansi za Africa. Birangira Aigle du Congo itwaye igikombe. Hanyuma umwaka ushize Mazembe yarayitsinze mu mikino ibiri bahuye yirusha amanota 2 ku gutwara igikombe. Ariko nanone ino ekipe yitwa Aigle du Congo imaze iminsi nyine kwa ko Vita Club yaraguye, DSMP yaraguye, ikina kuri ya stade medali yarwaniyeho na wa mutaramu muri za 70 harya bayitangwa ni Lamb of the Jungle, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ikinira ni ekipe nshyashya no mu ekipe shani yakinye igikombe cya shani yabereye muri Kenya na Uganda na Tanzania, yari ifite abaki benshi mu ikipe y'igihugu ya Congo. Ni ekipe ifite amafaranga, imaze iminsi 23 ikora imyitozo, yarabanje ikora mu rugo iminsi nk'icumi, ubimaze hafi cyumweru kirenga mu gihugu cya Tanzania, iri gukorera kuri stade ya KMC, iri gukorera imyitozo. Ni ekipe ifite amafaranga ariko ikiri ntoya mu myaka, n'ubushize yavuyemo kuri round ya nyuma ikuyemo n'umwarabu, ndumva yarakuyemo na AS FAR Rabat, niyo yayisezereye ijya mu matsinda ya Champions League umwaka ushize. FAR Rabat najya no ku mukino wa nyuma, ariko ne ekipe nyine idafite experience ihagije, ne ekipe imaze imyaka 3 nkuko byumvikana, ariko igerageza guperforminga neza muri championnat kuko yabaye ya kabiri umwaka ushize. Cyane ku bakinnyi nabonye bayo ba Elton Kayembe, Bieye Bisamura, muri bukonsere twa Jonathan Kangalombo na Simba yigeze kumushaka wenda byibuka anakora urugendo rwerekeza Tanzania kujya kureba niba yarangizanya nabo, baranamufata ariko biza kurangira adatinzeyo. Ne ekipe nyine bafite n'undi mukinnyi ukina kuri Kerwana kintu ku mugabane bura yitwa Aiton Mboko. Niwe mukinnyi navuga ngo ukomeye, izina rikomeye muri Congo bafite cyane na ba Matola Kwenge. So iyo kipe ya Aigle du Congo hari amakuru avuga ko APR Football Club yamaze kwandikira CAF yisaba ko imikino yabera kuri terrain neutre. Kinyarwanda kiraza ku ngoro cya terrain neutre, ni ikibuga amakipe yombi adahuriyeho wango kitari cya APR ntikibe ni cya Aigle du Congo. Basaba nyine ko iyo mikino yabera ahandi. Ni inkuru mbona birumvikana, ariko biranumvikana. Ngiye banatombora nahise nikanga, natekereza ko CAF bisi itayahuza kuko akenshi bino bihugu iyo harimo impamvu za politike. Nabonye kuko habaye case ya USA Marije na RS Berkane, ngira ngo murabyibuka. USA Marije iterwa mpaga muri kimwe cya kabiri kirangiza cya CAF Confederation Cup ya 2024. Bapfaga iki USA Marije niyo muri Algeria, kandi muri Algeria na Morocco ntabwo bumvikana. Bapfa yuko Morocco ishaka gufata Sahara Occidental nk'igihugu cyabo. Noneho na Algeria ntibyemere nk'igihugu kiri mu muryango wa Afrika yunze ubumwe. Hanyuma Morocco nayo igatera inkunga agace bita Tizi Ouzou, kabamo umujyi wa akabamo kara gace ka Kabiri, ari naho havuka ba Mama Mbappe na ba Benzema nabande, abo bita bakabire. Ntibemera ko abarabu bifata nk'abazungu. Noneho muri uko kwirevuruta bashaka ubwigenge, Morocco itera inkunga bakabire na Algeria igatera inkunga Sahara Occidental. Noneho muri 2024 niba mubyibuka, amakipe yo muri Morocco yakinanaga jezi ziriho ikarita ishushanyijeho iriho na Sahara Occidental. Hanyuma USA Marije bati ku butaka bwa Algeria ntabwo ushobora ko mwakambara izo jezi. USA Marije ijya no kubashakira jezi inshyashya zitari iyo karita. RS Berkane yanga kuzikinana, birangira bayiteye mpaga. Hanyuma nyuma CAF yajyaga ibikora attention mu gutombora igasa nk'abantu bafitanye ibibazo bya politike, kereka aho bitakwirindwa nko muri kimwe cya kabiri cyangwa se finali, byo numva ntago wabyirinda. Ariko muri aya mashangiye nkibona bazamuye Aigle du Congo nikanze ku bantu bazi ikipe ya Aigle du Congo. Kuri ako kantu ko kwitwaza kare ekipe isa nk'ari ya leta cyane. Hari nk'umucuti wanjye witwa David twiganye muri kaminuza bakinshasa, ambwe ati match za Aigle du Congo ko bakina kuri stade ya Tata Raphael barayivuguriye ubwo bari bagiye kwakira imikino ya Francophonie mu mwaka ushize, basigaye bayikiniraho nayo. Baravuga ati aho hantu niho hantu habishobora kujya, nicyo gitekerezo kibishobora kugira cyo kujya kureba match ya Aigle du Congo kuko uticaye muri VIP ntubuze icyo bakora. Iyo batsinzwe batera amabuye, batera amacupa, bagira bate. Abantu twabonye bashwanyaguza intebe za stade bakaziranga. Ntabwo ushaka gutinjuka kujya Kinshasa.
nta muntu ushaka gutinyuka kujya none yaza ko ari n'indi ekipe kuko no muri entre parenthèse bari barandikamo ngo be patriotique Rwanda comment ziriho kuri Aigle du Congo ugiye ukazisoma ni ikigaragaza icyo bakora APR iramutse igiye ubwo nyine bashaka ikibuga bahuriraho wenda nka Aigle du Congo ya match Tanzania cyangwa na APR ikaba yifatanya ni Kampala n'ahandi bazajyana Kampala ikibuga cya Vipers kiremewe Hamza na Kivu biremewe kugeraho bita Munyonyo tujye kwirebera APR mucanga washyizemo agakabutura gake muri Munyonyo resort we Romar wamagana abafana w'umweru umeze nk'uwa Miami we Romar wamagana abafana impamvu ya Kampala abafana ba APR byaborohera kujya kureba match Uganda byaborohera cyane rwose fata imodoka n'ijya mu gitondo hari ubusi nka 30 so weruka vuba 30 kujya Kampala ibihumbi 30 kuko mu mashingi ndumva ari 80 mashingi ni 80 aho merukira kure yaho 40 se n'amafaranga menshi ntabwo ari menshi bagenda rwose umuntu uri buvehuye akaza kureba iyo 40 ntari buyakoresha none yabura kuyakoresha cyane ubwo rero makuru aravuga ko APR yamaze kwandika binyushije muri Ferwafa yandikira CAF yibwira ko rwose titeguye kujya muri Congo bijyanye n'umutekano muke unariyo birumvikana ubwo nta rwose biragoye burana n'igikombe cya Afrika cya volleyball niho kigomba kubera ariko n'ubu baribaza kizaberayo uretse by'umutekano muri Congo hariyo icyorezo cya Ebola na Ebola ubwayo uretse n'umutekano Ebola nayo iracyahari kuko nko muri volley bavuga ko rwose kubera Ebola iriyo gufata ibihugu kabijyanayo niyo Ebola nk'aba banyamisiri n'abanyamaroc urabizi ukuntu biba bimeze yo babwiye ikintu cya Congo ejo bundi muri Maroc ni mukino kubera icyorezo cya Ebola ubwo rero kuvuga ngo Maroc za Libya za Algeria zigiye kujya muri Congo biragoye n'igikombe cya Afrika nibaramya aho kizabera cya volleyball bashaka gukimura bakakijyana ahandi ubwo rero n'izo mpamvu zose zirimo kuba APR impamvu nyinshi zatuma APR itajya muri so nakire Nepo nanone muri studio Nepo avuye igicumbi ubu Nepo ariko kwakira Nepo ari nziza mbere kwakira Nepo muze kwizigira Nepo avuye igicu mbere kwakira Nepo mwamwerukaga avuye kuri match y'agasogi na APR ukuntu mwakiriye wajyangwa avuye nk'igicumbi nka mbere ko yenda kuri Nepo ari ikipe yitwa Black Bulls na ekipe abari bakwiriye nayo kwitondera cyane ekipe yitwa Black Bulls izakina n'agakipe ko muri Comoros kitwa Atomic itozwa na Colonel Colonel mu ngabo tayari umutoza w'ikipe yo muri Comoros ni Colonel ukuntu wazajya uvuga ati wenda Colonel Rugangura umutoza wenda wa Rayon Sport dukoresha abakoroneri bazo cyane ikipe yitwa Association Black Bulls ni ekipe yashinzwe mu mwaka wa 2017 nayo izamuka mu cyiciro cya mbere mu mwaka wa 2020 nyuma yo gutwara igikombe cyo mu cyiciro cya kabiri cyo mu gace ko mu majyepfo n'ibihugu bari binini bakina icyiciro cya kabiri mu ma region hanyuma iza gutwara igikombe cya championnat 2021-2022 natwaye igikombe cy'igihugu muri 2023 iyi kipe isotse imeze nka Rayon birasa neza 100% yabaye ya kabiri muri championnat kuko Yudisongo niyo yatwaye igikombe inatsindirwa ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'igihugu rwose iyi kipe rwose ikaba izakina muri yasotse bureyo rwose mpamvu bashobora kuzikubitanira cyane bari kumwe cyane hanyuma iyi kipe yakinye n'amatsinda ya Confederation 2024-2025 aho yari kumwe mu itsinda na Zamalek Al Masry na Enyimba yaguye ahantu hakomeye cyane yakinye amatsinda 2024-2025 umwaka wabanje jushize Atomic oya Black Bulls yo muri Mozambique yavuyemo Nane Surwane yakinye amatsinda ya 2024-2025 iri kumwe mu itsinda na Zamalek Al Masry na Enyimba yaguye ahantu hakomeye cyane icyo gihe ariko yavuye bifite amanota 4 uko yatsinze Enyimba inganya na Al Masry umukino umwe hanyuma itsindwa imikino ine yari isigaye muri championnat ya Mozambique ikintu none wabari bagomba kwitaho gikomeye championnat ya Mozambique igeze ku munsi wa 10 barimo barakina bageze kuri journée ya 10 baraktive bageze kuri journée ya 10 ubu ku minota 30 za Black Bulls yicaye ku mwanya wa kabiri n'amanota 20 ariko ubwo ntituzajya ntibazajya kujya gukina na Rayon Sport wenda nirenga round 1 nka Rayon Sport baza gukina nk'imikino nk'itatu ya champion kako kamera kuko round ya kabiri ni mu kwa 10 oya n'ubwo nta kibazo nayivuye muri Sekafa hagiye gukina Super Coupe imyiteguro imeze neza nabo bafite 10 ya championnat nabo bazaba bafite 10 noneho mpuzamahanga bazaba bafite 10 mpuzamahanga abakinnyi bakomeye cyane yazanye nyuma yo kurekura Hernani Surwane ari umunyasenegal yitwa Kadre Gueye Hamed Jere w'umunyanigeria ndetse n'umunyamozambique unakina ikipe y'igihugu witwa Angelo Cantolo icyo twavuga